nyuma y'uko ikipe ya Rayon Sport yegukanye igikombe cya Sekafa Kagame Cup idatsinzwe n'umukino n'umwe, aho amakipe yo mu Rwanda ndetse n'ayo hanze ubu ngubu yahiye ubwoba. Duhereye ku kipe ya APR FC cyangwa se bakunze kwita Gitinyiro, ubu ngubu ifite ubwoba aho bigeze n'aho kwanga gukina Super Coupe bitewe n'uburyo bari kubona ko batagifite ubushobozi bwo kuba batsinda ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport yemeje amakipe menshi cyane ndetse igakina imikino yose ya Sekafa Kagame Cup, ikaboramo n'umukino n'umwe itsindwamo, ndetse kandi ikimenyimenyi nuko yanaje kugira gutsinda, ndetse ibitego bibiri nibyo byinjiye mu zamu byabo, mu gihe ahandi hose yagiye ihaca yemye. Aho ikipe ya APR FC ubwoba bwabaye bwinshi ndetse iri gushaka n'urwitwazo kugira ngo ite kuba yakina iyi Super Coupe, nyamara kuba APR yakina Super Coupe nta kintu bitwaye usibye ubwoba bwabo bafite. Gusa nawe urebye neza ijana ku ijana bikwereka ko Rayon Sport bari bazi mbere ntabwo ikiri ya yindi. Ubu ngubu inzira zabaye umuharuro rwose muri Rayon Sport, ibintu byarakaze, ibintu byarakomeye. Rayon Sport isigaye ifite ibikoko, ubwugarizi ndetse na ba rutahizamu baremereye cyane, ku buryo kugira ngo winjire mu zamu ryabo ari ibintu bigoranye cyane, ndetse binari gutuma amakipe yabo atangira gutinya, harimo nka za APR ndetse polisi yo ubu ngubu yarangije kuba yamanukayo, ntabwo ikibarizwa mu makipe akomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ndetse kandi turaza no kugenda tuganira mu yandi makuru, ikipe ya APR FC kubera iki ifite ubwoba, kubera iki igikomeje kubandarara ku gisubizo cyabo ko batazakina Super Coupe, ndetse igakomeza no kwitwaza ko bari bazi neza ko bazakina ari amakipe abiri, ariko ngo bakaba bari kwibaza uburyo bazakina ari amakipe ane, harimo ikipe ya polisi, kazamo Kiyovu Sport, kazamo APR ndetse n'ikipe ya Murera cyangwa se Rayon Sport. Turaza kandi kugenda tuganira uko ibintu byifashe 5 kuri 5 byose hamwe, turaje tubirebere hamwe, ubundi tuganire ku makuru atandukanye yo mu kipe ya Rayon Sport. Rayon 50 ikomeje kukugezaho amakuru yizewe kandi azira ibihuha. Wibuka kudushyigikira ukanda subscribe, ndetse kandi kwibuka no gukanda kunzogera kugira ngo tuje tubana namwe mu makuru agiye atandukanye, ndetse abagerere ku gihe nk'uko mubyifuza. Ikipe ya Rayon Sport ikimara kwegukana igikombe cya Sekafa Kagame Cup, amakipe yabonye ko ibintu byahindutse, inzira zitakiri za zindi, ko babonaga ikipe ya Rayon Sport atari ko ikwiye gufatwa. Ikipe ya APR FC tuzi ko ari ikipe hano mu Rwanda itinyitse, nyamara ubu ngubu yarangije kumanika amaboko kubera kubona ko ikipe bahanganye nayo ari ikipe ikomeye, kandi kurinda baja gukina igikombe cya Super Coupe ari ibintu by'ubusa, kubera yuko nabo ubwabo bazi neza ko batabasha kukivana mu nzara z'ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport imaze iminsi iri guhumuza, imaze iminsi rwose iri gutera amashoti aremereye, amadekompara mu mazamu y'amakipe harimo nka za Al Hilal, tuzi ko ari amakipe akomeye hano muri Afurika. Ubu ngubu rwose ntabwo bikiri bya bindi, ibintu byarahindutse, Murera yabaye Murera. Aho ikipe ya APR FC umutoza wayo Taribu yavuze ko rwose atagifite ubushobozi bwo kuba bakina Super Coupe kubera yuko hivanzemo andi makipe, ariko wasanga ndetse wabasha no kubaza amakuru ubwabo ugasanga hari andi makuru y'imbere mu ndani yishe ubwabo, ku buryo ushobora gusanga ari ibintu. Ikipe rero ikomeje kugenda ihumuza cyane ibitego, ndetse ikomeje kugenda itinyika. Ubu ngubu amatipe rwose
amakipe yagize ubwoba, amakipe yahabutse kubera kubona ibyo Rayon Sport yakoze muri Sekafa Kagame Cup. Ni ibintu bidasanzwe ndetse kandi ni ibintu bitari byitezwe n'amakipe yose, kuko ubu ngubu ikipe ya APR FC iri kureba ikabona ko muri uyu mwaka 2026 2027 nta gikombe igifite, kubera yuko ikipe ya Rayon Sport yahinduye isura. Ikipe ya Rayon Sport ntabwo ari ya kipe yo kongera kuvogerwaho, kuko ubu ngubu ibintu byahindutse cyane. Murera yabaye Murera, ntabwo ikiri Murera mwari musanzwe muzi abantu, dore ko bavugaga ngo Rayon Sport ni igikenyeri, ariko ubu ngubu yabaye Rayon Sport ifite imbaraga zidasanzwe. Aho kandi ikipe ya Rayon Sport igiye gukomeza imyitozo yitegura haba Super Couple izaba ejo bundi ku itariki ya 22, ndetse finali ivuye kuri 28. Izo mikino zose zikazabera hariya muri stade Amahoro, niho match izabera, ndetse muzitabire muri benshi abakunzi ba Rayon Sport kugira ngo tuze gushyigikira ikipe yacu ya Rayon Sport.